Manipur Public Service Commission na lauba handakta haidokhiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination da rank 20 da pass tawrakraba Thoubal District ki Khangabok Tangkha Lekaidagi Lakisan Ningthauzam amasung rank 56 da pass tawrakraba Sangayumpham Cherapur Mathak Lekaidagi Muhammad Aman Nawaz okpagi thawram ngasi KM Blooming Higher Secondary School Khangabok na sinduna Unity Park ki hall da pangthokre KM Blooming Higher Secondary School dagi kumza English ngani tara amasung English ngani tara tarukta metric pass tawkiba mahairoi ani okpagi thawramaduda KM Blooming Higher Secondary School gi founder chairman KH Menjor Mangang amasung school asigi principal Dr. KH Roman Kumar na mathang sitna thawramgi athoiba mitung amasung thawram mapu oina sarukyaki Thawramgi sarukama oina MPSC na lauba combined competitive examination da pass tawraklaba mahairoi anida kudolpot piduna ikai khumnaba utki Thawramga mari lenana wangang mada school asigi principal Dr. KH Roman Kumar na hai school asidagi haukiba mahairoi Lakisan Ningthauzam amasung Muhammad Aman Nawaz na Manipur Civil Service Combined Competitive Examination 2026 da mai paklakpa asi school asina matam kuinadagi mangjaba manglan ama mangfauna bani Haurakliba mahairoi singna makoigumna hotnaba kanba khang bakanba amadi discipline laiba mahairoi amamam oiduna punsida maipakpa oinaba hotnasi haiki Handak pangthokkiba 2022 gi Manipur Public Service Commission MPSC na lauba dugumba paikhaduda civil service ki paikhaduda koigi school sigi former student anina tongan ba ranka hopirakpa madugi nungai barau ta amado koiga loinana school sigi satra sing asi du okpa loina hujig school sigi tambiri ba satra satri sing musung oja sing loina satra ni du puni dhuga page sing program sigi koi madam mada tambira ba respected chairman hanu trikai thumno chori loina guest of honor gi from nazul sambiri be respected madam ko founder so kai thumno chori loina koi gi school sigi block A gi koi vice principal loina from bubiri ba respected senior VP, senior most VP, Ozana Damon, within a Block C High Secondary Section G, Vice Principal from Pupiri Boza Sujit, Kaikamuchari, when the Lady and the Sigi, Consensigi, fighting Maru Bahaitare, by special guests, when a Lapiriba, by former students, Matsung Hokiba, MPSC Prekasida, by 20th ranked Harakraba, Aibisada, Lakishan Weramsen, koi apokpa azapujen aduga sorry koi gadison ithosam bo hamuk tada ai taram noksa bamsung kai khundabu sari loina koi gi hai ba sem parekha sida 56 ranks ta lathaba koi 2010 gi base oi gi ba pass ogi bi koi gi former student koi Muhammad Aman Nawaz son of Muhammad Wahidur Rahman loina imagi ming Wasit Fatima su ai ka kuno chari loina na timiri ba satra satri khutima oja sing school sing respected teachers sing guardian sing khutima kusu ai ka kuno chari lona wa si ai na ngang le ga do la le ga di ai minam ta loge tan asai ja ju na 1 minute ta kun drop silence ta bi only 1 minute ahan bade am nungai ba one of the most happiest day ai tare Madam di kai guna matamda koi KM Blooming Higher Secondary School se koi sahi nifu surakadore koi foundation day last koi pangko ki basi 38 foundation day koi pangko kre sahi nifu ga taruk respected sir chairman gi bi makhada faina faidigi ni be school Manipur da amasu oirei betu gombe school ni masida koi metric parikha da toppers kya puthokre 12 ta koi toppers puthokre amasung tongan ba अखोई competitive service examination के आदा कोई छात्र मैम माय पावर पुथोक रे अदुगा प्रोफेशनल होइना डॉक्टर क्या इंजीनियर क्या अदुगा आर्मी की डिफेंस लाइन दसु माय पाकपा अदुकी मते कोई छात्र क्या पुथोक रे अदुगा थमोई दरि हाय तारे थमोई दरि खतंग नुआई तबम हाय तारे तुम नै कइगिना कांदा तोगान हिरम दा अखोई की छात्र सिना अखोई स्टूडेंट होगी छात्र सिंसिदा माय पा मी क्या मो होइग्रागा सुमदगी सिविल सर्विस है लाइन से कोई माई पाक छात्र जे ngasi पो कोई सही फार तोर कांदा ngasi पो छात्र हम तो कोई को तो ngam से कोई तो करी वला जानो गायना कोई दा वखन नुवाई तो ngam nei तो भाव ले एज अ प्रिंसिपल हम कोई लाइन प्रिंसिपल हो जाई 2000
12-13 अद्वाइदगी आई प्रिंसिपल ने ओजरपनी अदो हाइरिबा मतम सिदगिसु आई दुम सादा फावरे स्वाइन खल लेरिगे मतम सिदा खंगौदना अना 2026 सिदा खैगी नसाई थमुइदा नुआइतना लेरंबा कया दो मदु इशोन उबिरगा हाइतारे अमुक्तदा हाइतारे अमुक्तदा अमखतना तब अनि कोई स्कूल सिदा तमिरंबा छात्र अनि सिना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिदा यामना वांगु रैंक फौरपसे मसे वखन नुआइबा लेते सिदा हम समझगे अदना मसी पुनमक्से कई सिजरबा स्कूल सिगी मतमदुदा ताफिरंबा स्कूल सिगी ओजा सिंह जे कुबिरी ओजा सिंह टीचिंग एंड टीचिंग खुदिमक फाइ खुदिमकी कंट्रीब्यूशन ने हाबदम तई थमजगे लोइदना मखा ताबा नेक्स्ट पॉइंट लेना थमजनी से कोई नसाई कोई लकीसनना हाइबसै तारे दगी को अमनवास ना हाइबसै तारे हाइरिबा माइ पागलबा कोई स्कूल सिगी छात्र नि सिगी पाखलवंदा मोई के तोंगान बिस ता मेंशन तोगिबा लोइ मैम ने ताहो दि खंदे को ताहो फजन ताहो नसाई नामदो होय अदो ताहौरगदी मदुदा याम मेन ओइना अनि मक्सिगे ओबा अखोई वखलोन मानबम हाइतार मानबम आई थबोदो हराम जब हाइतार मोइना माइ पाखिबगी क्वाइदि मरु ओइबा मोइगी मेन पॉइंट से कइने मा के हाइगे दार करियाबा बोय साइड केनो दारो ओके राइट अदो याम फजना तारे को साइ गांग से फजन तारे अदुना अखोई स्कूल के केम लुमिंगी मोटोसु कई हवे कई न हुए मोरल एजुकेशन सेल्फ रिलायंस भाई मोरलिटी डिसिप्लिन जे भाई एजुकेशन की मांग थमे अदुना स्कूल से होगी बस छात्र मोइना हाई स्कूल से की मोटो सिंगा न चला का डिसिप्लिन न मांग थमलगा माइ मा को पोरोपनी हाई सिंग द जै थमजागे बदा ओ को बाब को भी मैम तो छात्र नि सिगी को अदुगा यामना अयो को हराम जो बाई तारे स्कूल से तापी की बलंबी डिसिप्लिन हाइबा तौरब कंट्रीब्यूशन दगा काना पत हाइदि बासी गुंबा पोत फंगनिबा तो वफसिना मेन समुखना बदा वागिबा और को क्याना मांग लेर कांदा मदु नमनबा थेंगिबा मदु की पोत अदगी अमनवा सिसु फाइदि लुबा मेंस एग्जामिनेशन से थाबा मतमदा लाइफ के फाइदि नुवाइदबा थगदो थोखिबा मा पनगरे नसा